mora da postoji saradnja između roditelja i lekara. Znači, mora uzajamna saradnja. Mi moramo da shvatimo i da razumemo roditelji i decu, a oni treba nas da poslušaju šta mi savetujemo. I onda samo tako tom uzajamnom saradnjom možemo da dođemo do cilja. Deca koji imaju atopijski dermatitis treba da uzmu uput iz nadležnog doma zdravlja, znači da dođu kod nas i kod dermatologa, znači potpuno je svejedno kojim redom, ako čak i sami roditelji su primetili da je neka hrana razlog u pogoršanja atopijskog dermatitisa, doći će prvo kod nas. Ukoliko se samo pojavio atopijski dermatitis, recimo u tom uzru, recimo malo obrašćeći neutralne kreme kod dermatologa, ali ako je nešto više, da dođu kod nas. Znači, bitna je ta veza i to poverenje između lekara i između pacijenta.